Dan bermula pendapat yang muktamad buat sungguh dam bak tinggai perintah atau ide na yang puput larangan dam na bak puput larangan lagi yang kali likut hang yubi cumuku tak cumukunya puput larangan. Nyo dam bak tinggai perintah. Jadi pendapat yang muktamad dam bak tinggai perintah. Lagi ihram di miqat, tinggal ihram di miqat. Perintah ihram di miqat, iaitu bak tempat yang kali ditentukan. Hana tak ihram bak tempat yang kali ditentukan, tak ihram ikut leh tempat yang ditentukan, lewat tempat ditentukan. Nyakun tinggal ihram bak miqat. Nyo tak ihram yo golong bak tempat yang ditentukan, nyan ka termasuk ihram bak tempat yang ditentukan, botek utanyo kenang ka ihram. Jadi mana tinggal ihram bak tempat yang ditentukan, tak ihram lewatnya. Yang ikun tinggal ihram daripada miqat, iaitu tak ihram lewat miqat. Contoh lom lagi makmur yang keperintahnya, contoh perintah, tinggal perintah. Contoh perintah lam mabit di Muzdalifah bak malam raya benar tadem seperti wa malam lewat pu sebersian besar malam di Muzdalifah sehingga uraya malamnya benar kitanya apa sa malam berarti berlewat di tengah malam di Muzdalifah nyan termasuk makmur becit ke perintah cik wajib haji. Nah nyan pun menyota tinggalnya kenang dam nyan damnya kun dam tarkil makmur. Dan wabiminan, yaitu contoh makmur lom yang keperintah bahaji lom mabit di Mina bak padi-padi boh malam tasyrik, layali tasyrik, uro tasyrik, yaitu buat duro liu menyempung oraya leuro oraya kadi Muzdalifah ada betul. Urur malam uraya di Muzdalifah, le malam tu urur tasyrik nyo yudam di Mina. Hana tadam di Mina, nyai kun tarkul makmir, nyai kenang dam cit. Waramji contoh perintah rom jamarah, hana tarom tinggal perintah. Tawaf wada, tawaf untuk terbit daripada Mekah, putawa kampung, putajak Taif. Pokokji kata maksud terbit daripada Mekah. Nyai payah tawaf wada, hana tawaf wada. Yang tinggal makmur kenang dam cip. Itu ke kabar dama dam bak tinggal makmur itu dam tartib manaji. Munyo cumuko takhir gipo pilih batanyo tata. Tasia tabau kameng, tak mensedekah leh puasa dan tak puasa leh oro. Jadi yang kadar mandum, tabau kameng leh puasa leh oro. Nyai kun bak pada kadar kun takdir lagi terserah orangnya bagi pilih data yang gelak kun takhir. Jadi nyai kun dam takhir takdir. Menyodamnya menyodam pubut tinggal makmur behnya hukum jih tartib. Mana tartib hanya terpilih dah yang keberapa yang pada pubut nyoaik mempun baru pubut kedua. Menyoaik kedua baru pubut ke pilih. Nyai kun dam tartib. Jadi bak tinggal makmurnya dam tartib karena gekih beginya tinggal makmur dengan dam puput tamato. Karena sifat ataupun sesuatu yang na bak tamato, pane tamatonya daripada hana ihram daripada miqat. Menol dam haji tamato. Mana haji tamato, haji awai tapubut umrah ile ya. Mata tajak tapubut umrah. Dan hana tapuluk haji lah umrah. Tak ihram yutuh itanyo, tak ihram maju ba miqat untuk umrah tu kedi datah halul. Datah halul. Kemudian heleng-heleng rinan di Mekah. Tajak kena tajak kedi hana li ihram. Jadi tak tarapoh yang kamu tenang-tenang di Mekah dengan tanpa ihram. Kemudian dia terus haji, tak ihram maju lagi Mekah lagi Mekah. Berarti sama dengan ihram haji tanya hana leu tawa umikat. Jadi kenang dam.
Kenang dam bahadi tam napok karena nak terapoh. Mana terapoh mu senang-senang dengan mu'en di Mekah tanpa ihram. Jadi wate tak ihram ke haji kahana payah le. Kahana payah le jak cok miqat hana payah le dia miqat. Hana payah le balik umiqat. Jadi sama dengan bak haji tamattu pula inan na terapoh sehingga tinggal ihram daripada miqat. Maka buat makmur bih lain yang tertinggal gehubung kenan menyotinan damji tartib bak bulain pun damji tartib. Bak tinggal makmur yang lain pun tartib. Wakisah kejilakan dan dikiaskan dengannya tamattu akan tinggal ketinggalan segala barang-barang yang diperintahkan. Jadi buat yang perintah lain, contoh hanata mabit. Saban lagi tinggal miqat daripada tinggal ihram daripada miqat. Saban lagi tamattu cip. Hanata mabit di Mina menancit, hanata haram jamarah menancit tatawaf. Jadi mendum-mendum perbuatan yang terlakukan hana terlakukan perbuatan yang diperintahnya kena bagi tanya dam tartib. Bagi bandam tertib teman, faiza ajaza anid dami istara biqimati syati ta'aman. Ataya kendam adalah sabohkah? Tasir sabohkah? Saboh kami. Maka apabila lima ianya seseorang daripada sia kameng anid dam itu siakah? Niscaya Jibril dengan yum kameng akan makanan. Dia berupa je deh. Yum kameng pasaran. Padung tabuh pasaran kameng yang di Mekah yang sah kedam. Umpama haji 500 rial. 500 rial. Kameng Mekah biasa pasaran 500 per rial. Kecuali Ibnu Liagen nya merumpuk leleh toriai mampu burang je kebut Ibnu Liagennya but je buan je kebut le dah dengar sebab dia agennya Ibnu ba urumpuk kameng ba tuke kameng hanai cok kamengnya keterkah je ketuke kamengnya dah tuke kameng terkah tuke kamengnya ya kirim ke warung tu nyan nak merumpuk leleh toriai kan rumpuk ina nanya kejadian lagi nyan. Tadi yang godam maju munyo di Mekah munyo di nomor tajak. Man tajak dah mungkin jakli dah bagi donyo hai bi jakli kau. Ya umrah barosa. Heblah dro orang Indonesia positif corona. Jadi kukeh nak merumpuk le jak Indonesia kai blacklist. Indonesia tidak boleh umrah. Sementara belum mungkin steril. Belum steril. Jadi minat tajak umrah tengok janjian nak water bila Allah untuk siadam minat orang katanya ni pakak jak dro menta. Tablo tajak kameng-kameng tam terkah dro menta. Labau orang nyandum. Kabeh tujur Toria ke tujur Toria. Minat tajak bau orang nyang geblau ke bah katanya si kedai. Mai tanya mentang dengan isi je, tengku pulan isi je. Nyai cok sabah ni po lam kudu motor. Duk lam motor untuk ro-ro mati. Ya lainnya hoi ba ho. Kanyan ana jelas li. Sabah ino kan ayah ana jelas. Dah pagenyan. Kan di Amerika. Ibu blau. Jadi yang ke contoh kameng 500 rial. Ditanya hana terdupat sia dah bagi banyak. Tajuk bau rim pihan ada percaya. Kasih kerot pihan ada kejut. Yang kan adam ti tanya. Tajuk yum kamengnya laju 500 rial tablo. Maka makanan. Tamu terkat tu. Tamu terkat tu kurang kasin makanannya. Itu kurang Mekah yang god. Kurang draw tu menyo yang kasin god cit kan god. Tapi yang god ke penduduk tenan. Cuma mana penduduk Mekah kena awak Jawa-Jawa mekabu. Yang katin-katin tak mudah terkah tajuk je.
makanan Korea tablo tempuk. Jadi tablo makanan dit harga kambing. Wa yatasaddaqu bihi, dan tamu sedekah dengan yum kambingnya. Dengan kambingnya, dengan makanannya. Kalau haji sedekah yum, sedekah makanan. Fa'in ajaza, ana tak tuh sedekah, ana tak dapat bela makanan. Sama likuli mudin yuman. Tepung kabeh peng tengok. Udah kira peng. Kabeh. Mana be? Hana tinggal lepeng. Cuma menyona tinggal peng nyo hanangan bro pukeun bola ganumit nya mentang na tinggal peng. Dia hanji bro bolanya le. Oleh-oleh. Kecuali penggop yumblau, yang penggop yang jadi yumblau hanya dapat pakai kan, yang pengdo di kabeh. Yang sama likuli mudin yoman. Dah puasa kadar saboh mot siuro. Mana jipu bila tablau ngali mengerti rial ji merumpak si ton ataupun si ribe boh mot ataupun seritu boh mot gandung pada puasa seritu rau. Menyong ngempengnya merumpak si pruh mot gandung pada puasa si pruh rau. Nyopi gandung hana wajib li hana mesti le ti tabah di Mekah pun kan pejobu. Nya jamun gandung yo panai urung pejoh gandung lebih kembu ka no. Buru Arab kai pejobu, mambu Arab panjang-panjang beri kan beras mandi ya. Kai pejobu. Jadi tak kira jo abri. Mertorianya padi boh mot beri kan mot. Yang gekeun mot dai boh mot kurang macun. Siritel mengatakan silite mengatakan boh mot. Dikare, tilite dikare. Mengatakan tak bermot, tilite. Merumpak meseji 200 hari. Berarti 300 roh pada puasa nanti. 300 roh tak kai. Le bulan 30 roh di urang bu di urang endah. Ha? Yud, mana macam ni. Puasa aja tak puas kena. Yang mucih dia puasa 10 roh kah? Yang 7 roh dia 10 roh kampung ah. Ni puasanya naik berhan mungkin. Kah. Jadi mentertib menyuhan najih membarunya, menyuhanannya membaruji. Wa hadza yusamma ta'dilan. Dan nyoku yang kita ma dengan ta'dil. Pemana ta'dil? Ya kita pegang orangnya arti ta'dil ge uko ba'tapun. Arti ge padil ya. Kepada gepu sabangan atapun yang wajib kameng hana kameng yum ji. Jadi ber sadum ngayum ka yang bak sadum ngayum kameng keun tak ada. Hana ber puasa bersadum ngan yum ngan ber padu boh belum nanda puasa nya keun tak. Jadi tertib bat tinggal makmur be gekeun dam bat tinggal makmur be gekeun dam tartib tak adil. Mana ta'dil gepu sabe ngatrapun, mana tertib menyohana atrapun warujit yang kedua. Nyohana yang kedua warujit yang kelih. Kajalah. Wasahahul Ghazali. Kamu tepat hahahu. Jadi wasahahul Ghazali kal imami, dan kita sahih mari gepu sahih pendapatnya li Imam Ghazali sabancit li imam dan watekeun imam Haramain li Al-Ghazali dan imam saban lagi imam mandua imam dan Al-Ghazali ataupun Ghazali dan imam dianggap pendapatnya pendapat sahih wal aksaruna, dan oleh kebanyakan ulama ala annahu idza ajaza anid dami yasumu kal mubta'ad wal aksaruna, dan bermula penyakat kebagian ulama yang ke Ghazali dan imam itu sahih le kebanyakan ulama diatir sahih diatir bahwa sungguhnya ataupun berpendapat kebanyakan ulama diatir bahwa sungguhnya
Orang yang ji musyrikah, yang ji rumpa tahap yang kedua, iaitu musyrikah dengan harga yang lemah daripada musyrikah dengan harga kameng. Apabila lima ianya orang musyrikah daripada siadam maju, anidam. Apabila lima ianya orang yang tinggal makmur baik daripada siadam, nyo langsung ke puasa. Lagi orang pubut tamatno akan dinaik puasa, akan leura di haji 7 hura wa tahliwa goknyan wa wal asahu fir radati ka asliha. Dan bermula dianya pendapat aksarun itu pendapat yang muktamad menurut Nawawi dalam Radah ka asli, dan dinamakan pendapatnya dam tersebut akan dam takdir. Jadi tartib takdir kan tartib ta'dil. Walasa hadza ma dzakarul imam wal ghazali wa huwa marju wal mu'tamad ma dzakarahu anil aksarin anna dami fi tarkil ma'murat damu takhir wa takdir kama fi damil halqi qablah. Jadi Syarwani jadi perahilum menyo apabila ino ka karu kibah ka karu ka khilaf li Nawawi sino ke pegah damnya tak tartib ta'dil kan. Sedangkan dalam Radah yang kuat ke pegah Nawawi dam tartib takdir. Di Ibnu Hajar hana getar je. Cuma keun le Ibnu Hajar nyonyo kita Syekh Ghazali dan le Imam. Sedangkan kebanyakan ulama watahan merumpa han dasidam ta puasa haju leuro saban lagi dam haji tamat no leuro di haji 7 euro kampung. Kan 7 euro di haji leuro di haji 7 euro kampung. Nyo menurut dalam kitab Radah nya yang kuat. Munyo isino nyo yang kuat. Sino nyo yang nang kitab Radah tadi yang kuat. Sedangkan kita dengar ataupun kaedah ulama yang bahawa bila menentang pendapat Nawawi dalam kitab Radah dengan kitab Minhaj dengan kitab lain kuat dalam kitab Minhaj. Tapi waktu keperiksa li Syarwani kuat dalam kitab masalahnya kuat dalam kitab Radah, yaitu yang dari Aksarun. Dalam di Pak Syarwani nakun walasah anna dama fi tarkil ma'bud kal era minal mikat damu tartiben onlinyan fa in najada ke tasaddaqa bihi wa in najada sama likulli mudin yauman yang dinamakan dengan ta'dil. Berarti tartibnya dan ta'dil nyo haba dalam minhaj. Sedangkan pendapat dalam minhaj menurut pegah Ibnu Hajar adalah pendapat yang dianggap sahih li Imam dan li Al-Ghazali. Sedangkan penyakat ulama yang lain yang kebanyakan yang selain daripada Imam dan Al-Ghazali diganya berpendapat menyohae tasidam puasa laju leuro di kampung 7 euro leuro di haji 7 euro kampung. Jadi hana lele macam hana berkam-berkah limah daripada Adam. Lagi urang pubut haji tamatno. Kali berah haji tamatno likut ka. Jadi menyetak kaidah bila menentang Nawawi dengan di antara menentang pendapat Nawawi di antara kitab-kitab Nawawi yang muktamad dalam kitab tetapi menyokali kepada Salih Syarwani di sini apa masalahnya adalah muktamad dalam kitab Radah. Muktamad dalam kitab Radah yang kali jelas li Syarwani. Ibnu Qasim kalau Ibnu Qasim getar je. Taino menyokali getar je li syarah kamangat. Hana getar je li syarah pada kalian tarjih haji Asyah yang ban tertib untuk tak berpegang pada mazhab pendapat itu. Menanjit wal wajah ikun li Amirah wal wajah makiu akibah yang kaya hilikonya berarti dari aksarin muqabil ji ma qaulul aksarin sabe wal wajhul makiu akibah yang kaya hilikotnya wal awalu qala tadilu jarin al qiyas wa takdiru la yurafu illa taqifin wa qila yalzamuhu idza ajaza andami saumul
halqi wa muqabilut tartib annahu damu takhirin wa ta'dilin kajaza'is saidi. Jadi di Syarwani idza ajaza anidami yalzamu somul halqi. Jadi menurut Syarwani le ono le takalan yang kana dua buah pendapat nyo yang muktamad atra yang aksarin, yaitu atra yang genakal daripada aksarin damyan tartib takdir. Mana tartib nyo lima je baru pupuk yang kedua, mana takdir ka ditentukan. Nyo hae kameng puasa aju leuro di haji 10 euro kan 7 euro kan kampung yang kun tartib takdir. Walawalu kala dan bermula pendapat yang pertama yaitu yang pegah ta'dil berkata bermula ta'dil itu berlaku ianya ta'dir di atas qiyas, sedangkan takdir hana dima'rufkan kecuali dengan tauqif. Ini alasan. Bahkan pendapat asah kekun ta'dil hana kecuali takdir. Pendapat yang pertama yang asah di si Imam dan Al-Ghazali. Bahkan kecuali takdir hana kecuali ta'dil. Karena ta'dil ini sita banding-banding untuk tapu sabenya dengan cara kias. Sedangkan takdir menyokadar harus ditentukan oleh syarat. Kalau ditentukan syarat kata lebar 10 euro. Jadi menyohana ditentukan oleh syarat. Taki haju badai taki. Yung kameng sertuh rial. Merempak beruh sertuh mod. Aku sertuh mod apa sah? Ya. Jadi alasan yang gecok ta'dil ketinggai takdir li pendapat asah karena takdir payah takih juga. Jid takih. Sedangkan takdir harus nak ditentukan oleh syarat. Nyohana ditentukan oleh syarat takih aja. Mungkin jiwa asah mana? Watehana ditentukan oleh syarat takih bak yang kau ditentukan. Dah yang kau berdukan bahaji dah matok yang kau ditentukan. Sedangkan itu no kali dah pegah saban haji dah matok. Maka takih haju bahaji tamat, bahaji dah matok. Bahaji dah matok kau ditentukan, ino kau ditentukan, mio tartib takih bahaji dah matok. Berarti ganto tartib pun takih bahaji dah matok. Munyo itu no takiyah berhargai hananas. Jadi munyo kameng yumji 100 rial menumpak beruh 10 hari aku tak puasa 100 hari. Nyan alasan dalam kitab Rodah dan kagak jawab le orang yang po pendapat dalam minhaj. Wakilah yang kiki yang kelaya. Nya sang murid purakeun Ibnu Qasim. Umairah kan Ibnu Qasim no? Ibnu Qasim dalam doa musun Umairah wa qila yalzamuhu idza ajaza anid dami saumul halqi. Jadi mahkiyah ba'dahu wata yang gikayah olehnya itu ki yang gelai. Yang muktamad ki yang gelai awal yu wal wajhul mahki waqibah menyubah hasia mbah Umairah nyo ke yang kelih nyo pendapat yang kelih lazim akan urang tinggal makmur beh apabila lemah daripada gesiadam oleh puasa cemku. Mana puasa cemku kan puasa cemku cukup kan dua boh. Puasa yang nabak cemku bak cukup, puasa yang wajib bak cukup. Puasa wajib cukup ya tu bro. Wa takhayyaru fi pidatil halqi baina dhibhishatin wa tasaddaq bi salasati asu'in li sittati masakina wa saumi salasati ayamen. Puasa leuro nyo si kameng puasa leuro waju. Jadi deng kenapa? Jadi rupanya itu nak lebo pendapat. Pendapat yang pertama tertib ta'dil, kedua tertib takdir. Membuat tertib takdirnya nah dua macam. Nah pecah
na tertib takdir lagi bab mutamat ne, na tertib takdir lagi bab cukup. Yang aksarin tertib takdir lagi bab si mutamat ne, iaitu le di haji 7 petewo. Sedangkan yang le tertib takdir iaitu le orang mentang. Hana waji dah hana wo. Man yang kamu syukil bacut oleh Nawawi, oleh Qulyubi ya. Ianya tarjah pendapat aksarin, tapi watakun kama fil halqi nan yang kamu kawa tangan. Sebab yang halqi pendapat yang kelai ya. Yang kenalan Qulyubi kalau dah. Yang kuat di si Imam Al-Ghazali. Tapi yang laif, yang mu'tamad adalah yang nakal li aksarin, damnya adalah dam tertib takhir, dam tertib takdir, saban lagi cimuko. Umairah menanjid, saban lagi cimuko. Berkata kalian ibarat lain, ada kalian kitab Tuhfah, Ibnu Hajar nimang nang kepegah. Anak kepegah ke pendapat yang kedua, anak pegah pendapat yang lain. Ini juga pendapat yang punya. Yang berdekah dengan harga tabur kemeng makanan, menyelimah puasa tiap-tiap uro tabur mot, menyona di tengah betul tu uro, kan? Itu menyona apabila berumpuk tabur mot 70 buah mot di tengah, puasa 70 tahun uro, yang tapi berapa? Anak kepegah li tepur. Nak pegau ke nanti lamoni kalau lamoni ibarat ji karap tong ibaratnya ibarat murni hadza yang kita sahih Ghazali dan Imam, tapi yang mu'tamad adalah yang dalam kita rodah menyelimah daripada Adam puasa lagi urang pupur tamat no, itu le euro di haji 7 euro apabila ibu. Yang tertib muqaddar, yang tertib takdir jid. Ini sudah cok tabah hukum bak kitab, bak tabah hukum bak tabah kitab, hampir tu. Ini kitab untuk cok tabah hukum payah menyempung kitab lain. Terjadi pendapat yang mu'tamad lagi, ya dah jelas dah. Jadi ada kalian ibarat-ibarat kita lain tu tepat baru dah cok tabah keputusan. Jadi itu yang kuat sebenarnya. Berarti yang tarjih lamuni adalah tetapnya pendapat aksarin. Man mengikun fil halqi mentang sang halqinya etibar tartib, etibar takdir halqi. Jadi muqaddar ji lagi muqaddar mutamatne. Jadi sama-sama nak takdir. Cuma bak kepakon ibarat menang yang kecil yang je sangat pekon. Sedangkan aksarin kama fil tamattu. Itu yang jid ke muskil haba Qulyubi. Mbak kata-kata wal mu'tamad ma dzakarahu anal aksarin anna dama fi tarkil mamurat damu takhirin wa takdirin kama fi damil halqi qablahu. Tapaminan seolah kadar-kadar ji lagi damil halqi itu leuro tagai. Padahal kadar ji menurut pendapat aksarin leuro di haji 7 euro urap kampung. Yang ada cok yang mutamatnya haji le. Mio haik ti kameng puasa leuro di haji dan yang tinggal wo kampung. 7 euro tu wo kampung. Kabeh wadamul fawat ay fawatil haji bi fawatil wukuf. Dan dam fawat manaji dam luput haji ye dam mandu milikut dan tinggal kata Pak Makmur B yang hana luput haji iaitu dam tinggal wajib ataupun bubut muharramatil ihram ataupun yang menyangkut dengan tarafah lagi tamattu nya yang dam milikut. Ino dam kenang karena ka batu haji hamsah haji ataupun kaluput haji ham rupa pubu haji
dengan sebab luput wukuf. Luput haji, kan batu haji ya. Nyo batu haji dengan sebab jima' yang lain dalam dam. Nyo luput haji dengan hana terumpa wukuf. Dan selagi akan datang berakhir bab ukra oleh wajibnya dam beserta wajib qada. Orang yang hana mempunyai wukuf denda kena qada apa ya? Pemana wajib qada? Berarti kamu sangkut dalam zimmah gonyan untuk wajib haji. Jadi minyak limah gentu hana peng ya qada bila nasib peng untuk pupah wajib pupah. Bagi orang yang kau wajib pupah haji kam tangkuk hukum haji. Tengok kali ada jak haji ke dia. Tapi hantar rumpau hukum jangan kena wajib qada dan kena denda dah. Sebab tajak haji pula leh dalam hukum. Ini kali tajak haji tapi hantar rumpau hukum. Yang kita nyo beserta wajib dah wajib qada. Nyo dam urunyan lagi dam mutamatne lagi dam hadi tamatno pat saban bati puji dan hukum ji watel limah daripadanya dam dan lainnya limah daripada dam. Bahkan karena dam tamatno bagi tinggal ihram daripada miqat sedangkan wukuf yang tertinggal sehingga luput hajinya lebih raya daripada tinggal ihram ba miqat. Jadi ihram ba miqat saban lagi tinggal makmur bih ya. Saban lagi haji tamatno, saban lagi dam tamatno. Sedangkan tinggal wukuf yang sehingga tinggal wukufnya jika kepada haji lebih besar daripada tinggal ihram ba miqat. Maka menyo tinggal ihram ba miqat wajib tasih dam, di sini pun wajib tasih dam ti paling kurang. Sekiranya nak taharuji ti tamah, cuma lantaran hana datang dalil untuk tamah, maka kaku kacok tinggal makmur bih yang lain mentang. Berarti tinggal makmur bih yang lain iaitu saban lagi dam tamatno. Maka tinggal wukuf pun saban lagi dam tamatno. Cuma pusip kalau luput haji kaku. Tamahnya adalah wajib qada. Ipu saja tamahnya wajib qada. Menyo tinggal ihram ba miqat hana ta ihram haji hana qada le. Dam lagi tasih. Tapi menyo tinggal wukuf sia dam lagi sia dam tamatno dan wajib dah qada. Wa yatba'uhu fi hajatil qada wujuban fil sahih. Dan wajib dah sia dam luput wukuf ba wate tapuput qada tengah. Keadaan wajib menurut pendapat yang muktamad sebagaimana barang perintah dengannya barang oleh Umar radhiyallahu an riwayat hadinya Malik dalam kitab Muwatta. Wasiati bituli fi akhiril babilati dan dengan panjangih masalah katanya kata uruku haji dengan sebab wukuf ba ujung bab yang akan datang. Ini masalahnya akan jelas kau kecil. Yang perlu perhatian sino lantaran kamu menangkut ngendam ke perhadam ile. Sebenarnya masalah luput haji dengan wukuf nyo akan jelas bagi babnya untuk cuman jino dijelaskan ile lantaran kamu nyangkut ngendam. Surah haji orang yang luput haji dengan hana rupa wukuf nyo dam wajib saban lagi dam wajib bertamatno. Masalah kau yang kata haji dan gesedam wate gebubut haji kata nyo akan jelas secara terperinci bagi babnya. Yang merupakan pendapat yang muktamad. Pendapat yang kedua haji fi sunnatil fawad. Kadamil fazat fi sanatil yang bukan fi sunnatil fawad. Fi sanatil yang sunnah. Fi sanatil fawad kadamil fasad yuraku fil hajjatil fasidah. Mukabilah sah hana wajib sia kedih bahaji kata. Je ge sia batun luputnya. Yang bawa terjaan yang ge sia judam dan terang ketinggal haji ge sia dam maju. Saban lagi dam fasad. Ya, madam dam fasad ngan fawat lain. Menyo fasad haji kali sah. Tapi kairullah li jima' yang kapasit karelo haji dulu
menyo haji han merupa menyo han merupa hukum menyo keun haji fawaid itu han merupa ya wajib han merupa pebuah keun fawat haji tapi menyo ka merupa hukum olian tajima ha nyo ka keun haji fasad menyo haji fasad kitanya wajib ihram dengan amalan umrah dan wajib tasi tambah huda haji. Ana raya ni pasal dengan nyimak kan tambah huda. Jangan tasi donya ju. Tasi donya laju. Jadi dam bawat ti donya laju tu bah. Lagi dam fasad yang disiakan pada haji fasid. Medakalan kita rodah kasliyah hikayatul khilaf qaulaini. Wa fi syarhil muadzabi minhum man hakahu wajhaini. Ini oleh Nawawi kena sah dengan muqabilah sah. Menandakan khilafnya khilaf ashabil wujuh yang dinamakan dengan khilaf wajihin. Menandakan dalam kitab Rawdah hikayah nang qaulain. Ini khilaf Syafi'i, khilaf pendapat Syafi'i sama pendapat Syafi'i dengan pendapat Syafi'i yang seharusnya bila tamat bajanji Nawawi waktu karang minhaj pun jino kan fil asahi kan fil adhari ataupun fil masyhur fil adhari ataupun fil masyhur kan fil asah ngantai ini asah kan menandakan waktu dalam kita rodah kasliha waktu dalam kitab rodah kasliha berarti no seharusnya kan fil adhari kebiasa karena khilafnya khilaf pendapat Syafi'i. Sedangkan menyo filasah khilafnya khilaf pendapat bukan ashabil wujuh. Tapi wa fi syarhil muhadzab minhum man hakahu wajhaini dan dalam syarah muhadzab sebahagian mereka itu fuqaha hikayah itu siman yang menghikayah khilafnya khilaf wajhin. Nah yang pegah khilafnya khilaf pendapat ashabil wujuh. Jadi bab pegah khilaf ika khilaf. Bab pegah khilaf ika khilaf. Nah yang pegah khilaf qaulain, nah pegah khilaf wajihin. Menurut Rawdah Nawawi pegah khilaf qaulain, tetapi di sana ibarat khilaf wajihin. Dan dalam syarah muadzab nah pegah 20. 20 nah urang hikayah khilafnya wajihin, nah urang hikayah khilafnya qaulain. Jadi waktu keun khilaf qaulain, khilaf Syafi'i tapi pendapat Syafi'i, ya keun wajhan khilaf pendapat urang uyub Syafi'i dengan tapi urang uyub Syafi'i. Jadi kesimpulan menyatakan dalam syarah muadzab khilafnya na wajhan na qaulain, na urikah qaulain. Tapi Nawawi tiga tahu menyo dalam Rawdah hikayah qaulain, di sini hikayah wajib tabagi keun dengan fil asahi. Jadi yang kabeh berdebat masalah khilaf boleh, masalah ibarat khilaf. Kemudian kun Jalaluddin Hamidi waktu wujub alasani itu sanatul fawad. Alasani sanatul fawad. Wa alal awali idza ahrama bil qada kama yajibu da tamattu'i idza ahrama bil haji. Jadi pendapat yang pertama buno pegah gisia batun kaza. Kedua gisia batun duput. Wate wajib pajak. Ya, bak khilaf bak gisia wate wajib pun khilaf. Menurut pendapat sani yang gisia ba wate luput, batun luput iaitu wate wajib wate luput ju. Wajib dam wate luput. Sedangkan dia tu yang pertama wate wajib apabila kaj ihram dengan qada. Pemana kaj ihram dengan qada? Wajib siadam wate kali ihram dengan qada. Sama dengan tu wate luput haji kitanya dengan sebab hanta luput kuf nyai wajib qada dia. Nyai wajib qada. Pajan tak kata wajib kena dam lah. Jino tak ihram kata ke watanya ni tama wate wajib dam. Jadi hana wajib dam maju. Yang hana wajib dam maju hanya ti dile. Yang dia tu pendapat yang utama.
Kama yajibu damu tamattu idza ahrama. Sebagaimana barang wajib dam tamattu wate kata ihram dengan umrah. Idanya ta rencana ajak wajib ya tamattu tapi hana ta ihram le ta thia ju dam tamattu. Olehnya baru ta ihram dengan umrahnya je. Sekali ta ihram dengan umrah dengan haji baru jid thia dam tamattu bil haji ke. Ya, bagaimana? Sebagaimana wajib dam tamattu apabila ihram ya jangan hak. Kitanya tajak umrah gede, tak ihram dengan umrah bak miqat. Mia tajak Makkah ile tak ihram di Bukhim Birul Ali. Mia tajak langsung Makkah tak ihram di Yalam Lam ataupun tak gantau dengan Jeddah bila pendapat yang je gantau dengan Jeddah. Kengkat tak ihram dengan umrah nyantro gede lieu dah puput umrah tak sia juda mitanya. Sebab haji kitanya haji tamat tu aku nyan hansa adam. Haji sia dam tu. Jadi wate ajak pemain domina tak sia dam ju hansa adam. Pajan sia dam lieu tak ihram dengan haji. Watenya baru wajib menanjit haji yang harus buat pun buat punau itu haji luput iaitu wate tinggal haji hanya sedam le pajan sit wate tak ihram dengan kata ya mana haji jadi geki bak dam tamattu hanajit sedam dalam tak ihram haji punya sino bak luput hanjit sedam punya dalam tak ihram dengan kata cuma amma idza kafara bisomi wa qulna waqtul wujub idza arama bil qada lam yuqaddim soma salah satu alal qada wa yasumu sabata idza raja'a minhu. Adapun apabila jibu kifarah dengan puasa lantaran lemah daripada dam. Watahan dam kan bu kifarah. Jadi dam si kameng yang kenya gekeun kafarah. Kiban gelanto si kameng si tam sedekah dengan bereh nya keun berehnya bereh kafarah je. Keun bereh dam, bu bereh dam. Bereh lan todam tapi berehnya ngibu apa dah menanji dengan tong puasa menyebab sino nyan pun puasa haji ke puasa apa adapun apabila tak puasa hana tak sedam dengan sebab lemah daripada sedam yang mana kafarah bisomi dan kita yang ada bab pendapat wajib apabila tak takbirat apabila tak ihram dengan haji kata nyan hanjit tak dahulu puasa lehro dati kata dari puasa akan 7 roh apabila kai kembali daripadanya haji kata haji. Jadi menyatadang dia tu wajib siadam wadah lihat tak ihram dengan haji kata yang berarti itanya tahu hajinya haji puasa-puasa ile. Wadah tajak haji 3 untuk dapat kata yang lihat tak ihram membajul jita tak kata untuk di Mekah euro. Adapun yang 7 roh tu tak bolehnya. Wa in qulna yajibu bil fawat fa fi jawadi sawmi salatati fi hajatil fati wajhan lam. Nyata bab pendapat yang lain buno wajib dam dengan sebab fawat maka bajit puasa leuro di haji bak haji luput itu na dua buah pendapat. Sabah pendapat haji cin. Ada kaitan menyatakan dengan puasa haji puasa tiba hajinya. Ya. Pendapat mana annahu fi ihrami naqisin karena bahwa sungguhnya hajinya adalah terjadi pada ihram yang kaku reung. Pendapat yang pertama mana li annahu fi ihrami naqisin. Nah li annahu pu annahu benar. Ibarat kita melihat li annahu pu annahu benar. Jangan annahu benar. Hana li annahu. Hana lam dikutnya nah. Wajihul man'i annahu bermula alasan yang kecil hanjit tapi jawadi salat saumi salatati haji fa wajhani bermula alasan berpegang hanjit annahu fi ihrami naqisin itu buah sungguhnya haji yang kaluput tersebut adalah dalam ihram yang nakih itu ihram yang hana le sempurna haji wal mahud ya kauha fi nusukin kamilin sedangkan yang kamaklum yang gekeun kafarah Allah puasanya harus jatuh ji dalam nusuk iaitu rukun yang
yang sempurna. Jadi dengan mana menyosiadam jid dua jid tasih batunyan dan pegah hanjit tasih batunyan tapi payah siat tun kata. Nyam menyocadang ba pendapat siadam tun kata puasa hana jalan jid siawai. Tetap batun ba wala ihram kata baru jid puasa. Mam menyocadang ba pendapat jid siadam ba punyan untuk puasa kakilah belum. Nah urang pegah jid lantaran kajit tasyadam jid dengan tong puasa, nah urang pegah hanjit. Alasan urang pegah hanjit karena puasanya roh dalam haji yang hana sempurna. Sedangkan puasa harus terpubut ba haji yang sempurna. Ilai roh fil haji yang sempurna. Hanjit haji yang sempurna, hanjit haji yang sempurna.